Kathil Tuak jianei-9 Episode 9 Jiktu Minchong Hmar Kei hi thun thu jik mi le ka hi pui jehi ka jik masak pen na hi jika langai nop ding o le hung jik dok lo mai thei ka hi himale Kathil Tuak tak tak tu ni chana le ke hen mil thei tak lo hung jik di ka hi jika ngai thatu ten avat le he tu a hi chun le ei lai thim leo chin ti ka hung don masai kei hi mun chum gam pa ma na sema kahin ka changa in bara kahin ala hi cholkal khat sunga khat ve chok chok suti nei se kahin ni khat hi ka suti nin pap dewa I mut ding ka tin kaluma ka I mut gut a hi le ka I mu thei ta pu jipha chun ka phone ket a hi le dak som na khat le kim vel ala hi tai jipha chun kin le tukvel ka honga tukvela ka vak dak do a hi le khom dan chu anuma nidang banglo in asa hel po khom dan chu nop ka sak zik chun keile imut talo in tukvel ge chun in mai lam chu ke da hi le pasal khat tukvel in hung da ka jipha chun keile ka law manin ka ki sat jota ka tukvel a hung dak pa chu ka mu kha ngai hi lo ku a hi le ka hepu jipha chun ka ki gela ku mong adim tin kalung ka gela ke he do gu da hi le ke he dok zo po ka in lu na hi kumni le kim lam ka changa ka lu hi tak zik chun ka in lu na ge mi ho chu ka he lo le pui atop topin ka in ge in ong hin ji ta ka chu di hin na ka tin ke le ke ka ki suling mong a kai mut kit gu da hi le kai mu thei dik po kai mut thei lo pha chun ka phone ka me ka loi ten WhatsApp a text ho chu ka reply a som khat zo in ka ki su thianga bazar mi chodin ka chi go kot kam ding ka go lai tak chun in sung lam ki silna pindan lam ki pada chu tui ki thegit ka he a hin la ka in ge te hi na ka tin ka ven se pun kot ka kam zo hung po ding ka gut a hi le ka tuk vela hung dak pa kha kalung thimina hung kilanga jipha chun ken le ka in king room ong chu ka ve a hi le ku ma hung ki chon lut la a di pon jipha chun ma kasa a hin la in loading gu a hung em thai zo na ka tiki din ji zo chun bazar lam ka zona bazar ka tungin me ke en vela meding ka chok khok lai tak chun tuk vela ka mi mu pa kha ka muki da ken le ke a hi le mi phelo hi lin ei hung na kalung thi na chun a ku le hi ka ti lim sak lo ka van chok ding si ka chok zo chun in lam ko hung zon ki jinga ke na ka in hi building in song a hin ke room hi asong ni na a hin anoi chun ka in nei te o ka in nei te nu pa ni mi phatak a hiu in ke le e lung sit ma mawin ka chi su ka chi to wa in mai vela ala kha ku a hi le ho pi lo in e koi kha pu hi bazar ki pat in ka hung zona in ka tung in nei pa chu in mai step ge in ala ki chu akeng ka pha ki na hung howa boinu dana hung pa khan bang hung gen mo tin e hung donga in nei pan ti pichu hung dot le ke le ka law zo da ke ti a zathima ken le in nei pa ki nga chun uncle ku hung hem te ka le dot ki da a hi le dana khan hang chu ka mu di dim tin hung donga ken le ke hepoi ama hi asuti ni le hung po nei lo e ve enim min ka ti ko hung sol to wa hi ati jipha chun ka gigela kaloi la ku mai na hung holdi a pu ku mong a hi dim tin kalunga khamma ma jinga azik chu ke hi mi to ki vop talu lo ka hin kaloi te ka in he ku ma le pu jijik chun ma ka sadika in kalut a kathil chok ho chu ka suwa kathil mu le he te chu kalung thimin ka gela chom kha join ka room bana chu mi ki hogit ka he ken le ka wak ngai a hi le athip ki da jipha chun ka poda ka va et a hi le kumala ala ki zel pu ka ki le ki a an hun di ka tin me ka va chok te ho chu kamala ka me mal khok lai takin kot hong ki kiwa kot ka va hong a hi le tuk vela ka mi mu pa kha ala hi jipha chun ka lawa ho pi ding dan le he jing lo ka hi le aman now dana kha khoi chi mo
hậu pi ding ka ti a hi le ka ki phalam zela kong hok lo ai ahung te ken le nang ku mo ka tingal zinga a hi le aman le ki gen ning le he pon la 18 jipha chun abang hi le hung lu din la hung ki chun ka ti chutna ka pin ka chu saka ka an ka hun min pha chun ken le heo an la ni ta em nang ka tin a hi le kaninai poi bang me la hun em 18 dana kha bazar ka chi nga ka hung ki choka nga me ka hun a hi ka ti a hi le naw nang wang nop la san na e tu tu la huna 18 ken le tu ni be ba hi sa ka ne isu ti ni bek le me tui inek lo le na sep na la me tui ki ne khamong mong lo heo hungo nang le an ni nai lo la hi le hungek pin ka ti a hi le aki phalamin naw nang ngon ani ke ka gila kil poi atin ahin la aki phatlam ka he zik chun ken le u lo san sanin ka nek saka an ka nek zo un naw ka ki pak to loi bang hi le ke le chi tang ka atin a chia a chi zo chun ken le ka gela hi le kalung thim anom po lungnop lo sa san ka luma jingkal ka thoi na siam ling ka chi ngala na sep zo duty ki chai chai in lam ko hung ki le ngala ko hung ki le lamin tuk vela hung dak pa khan e langa ka ka mu mu o chun naw pel ta mo anup na em la duty chu tin hung ge na ken le I anup nai ka tin thi bekin ko hung ki tanu ka in lu na get sana hung thaka ka ki hen ding ko nun naw la number yung peta 80 ken le ka het lo ho ka number ka pingai poi ka ti jing a hi le e hungen sala jipha chun ken le ka logic chun ka number chu kino de win ka pi ka room chu tai tho hilin ka dela ka room ka tungtung in som khat ka kichu kisil din kisil na pindan lam ka zuna ka kisil khok lai ta in ka phone git ka he a hin la kisil khok lai ta ka hi zik chun kalim sak po ka kisil zo zo ka phone chu ka ed a hi le message a lo min now bangla bolem buimo phone call la pik po ahung kiti ken le nang ko lamin bang tin ka thot kit ngala a hi le chom lo kalin message hong lut kit ngala now keidana la phone number hung don pa kha ka hi kamina hi le zeri ai tin ahung thot a ken le khoi ta ka ka ti kit a hi le now komna gamla pi a hi hepon la atin ken le hello gam pichu lo na 18 ka thot kida a hi le tin hung ge na now zana so tai ki chol tan jing le ki mutu kit nai tin hung sen kida ken le bangati hem jingai ki mu ki ding bang thu poi mo ma hem te ka thot kida hi le ki deliver thei ta poi chom kha join lupna ka luma I mu ding ka ti a hi le ka room ge ya room ong sunga chu mi hi le kilom ta golin ong pok lem luma ken le thibe ka ngai a hi le a thip ki jinga jipha chun ken le lai ka wa ka in mai lama podin ka wak dak do a hi le kuma ka mukit pu a hin la room ong ko chu a ki hong zika ken le ka wakama ka kam join ka lupna lumi ka I mut god a hi le kai mu thei mong mong ta po ka ki gela kami mo jing sek pa hi ku a hi bangai tu mo mong a hi diem ti ka gel gel a hi le ka hello kalin kala I mu thata azinga na sem din ka kun kida ka hung pel lamin ila nga kitan ka kingin now zanita kha network kumlo nalama ka wachi a hi ahung tin a hin la ken ka don hu pon thibek chan kong kiton phiwo ka gen mayu ka tung chan ahung zuya tigol chun ni chengin hapta khatlam ila ngak seka ka gen mai chanu ahung thak sek hi ni khat hi ka in hung kita kot all chan ahung kiwa ken le kot ka wa hong a hi le ka mujing pa chu alahin ken le bangma gen tam se lo in na ding ka pi ka ki holin pia bangai tua bangati ti hi le ju ju jing a hem ti ka dot a hi le ama le ahung kapa azol luinu to ki pu ai sak dan a hi naw nang ka muni a ki pada kha kalung sit ka ngai la hi a hin la nangin he pun la gending ka hung ti thona a hin la
ka ki suang la zika ka honggen ngam lo a hi a hong ti tai zipha chun ken le amai su chu lungdong ta ka ke da hi le ka he pin ka lung se do hil hi som khat zoi na ma le a chi ki da lungdong ta ko uma ka lup na lumin kai mut gut a hi le kai mu thei ki ta po lup na chunga i mu thei lo ka ki gel gel lai tak chun ka kot hong ki kiu ki da zipha chun ka lung a boi ma ma zinga azik chu mi ga ma ka hi zan lai le kot hong ki kiu le le kot ka mo hong ngai lo a hi som khat zo in ka ngai ngai a hi le athip ki tan a hin la ka kot bul lak a chun mi pau git ka he ki da a ki ho naw chu ka ngai a hi le banggen a hiu em le ka he thei kit po zipha chun ken le ku le a hi zan so nunga ka tin ka tho do ka va et a hi le ku ma la ala ki zel po zipha chun kot kha ka lu ding ka tin kot ka vak kai a hi le mi khat in ka khut hong tu zipha chun ka law ma ma zinga lai ka vak logic chun ku a hi le ke he thei dik po ka samin hong ki tu ki din leitor se nan hong ne ya ka law tak logic chun ka phone light a ka ma chu omna le ke he thei ta po thodo lai vak on ding ka tin ka tho a hi le ka angin mi khat ei nungat a ki chu kamun ei nungat a hi zik chun amai ka mu thei dik po zipha chun law san san le o ki thing pum pum in ken le ku momong le hi zan lai ta ka bang hola ka in sunga hung lu thei la hi em te ka dot a hi le keila mi na hung ki he ya amalam ka mo chun law ta lo ka thi lo na neu cha a hi vom kel kul jing amai lo amit chok amit chula ak tui ti te phajing zipha chun kele ko wat cha ka ki ko a hi le ka in gei te hon ka ki ko gi chu a hewa ahung del sau sau un a hi le ka kinga ki chu vom kel kul chule a bei zo jinga ka in gei te ho ahung tung o chu lei tulin kala uma lai te ho ahung wa ko ka kingin bang ti mo ti nei hung dong o ken le ka thil tu ho chu ka gen a hi le ama ho chun ka kinga la thil tu chu bang ma a hi nai pui awang pha hin lai la hi lom na ru ma hi nupi khat le achapa tangwal khat ala umin anu hi mi phalo ta a hin pasal chum a ina puya ala tat sul pijing sek a hi zipha chun achapan anu chon chu adoi pun anu chu alagai a hi le anun achapa pa chu aning telin ala mudata zipha da chu anun ni khat hi achapa pa chu ala tha a hi jiji ka chu ama tha hi jing na lai hi tin honggen o nang masangin le mi ala se kun a hin la tha khat jing le theilowa ki chon dok sek a hiu jiji ka chu kuma ala num lo a hi ke hon ka gen do num lo wangu nang hi sot ka hung saku la hi nang tu be pala tu hi mi wang pha la hi ama sa la ho chu tha khat jing le ala zo pu hi ti hung gen chu ka timul athowa mi doi lok ta ka hi to zan khowa in ka ki thingin ka mi neu cha jing cha le ka singam pon khowa kin ka ki chu khowa hil hi azing khowa wak chun in lo na di dang ka hola azing jing chun ka in ka thengin zeni ki pa chun bang ma ka tuk ta po jimi pa chu le ka mukha ta poi